The more you learn, the more knowledge you gain. LA Coaching Center Nongpo provides special coaching for class 9 and 10 in maths for MBOS, CBSE and ICSE. Coaching for class 11 and 12 commerce and BCom. Coaching for job aspirants in the field of finance and accounting. Coaching for Intelligence Bureau SA Recruitment 2025. Register yourself immediately by calling 977-431-9227 or 9366-531176. Hadu kasngi ke bahan reu, nadu kasngi ke ba wei orang ba melatip kerteng kumu ba ebi nongsli, ubala ong ba urengko lane rensit, najrong jong kejengking syakawa yeusir, kawa kabayat lengba ya kesenong Saidan Haribuah Distrik, om syam pat lalap din setia yau, waradin kijing persyang ban wat la kata sengi, kebagi paj ba naki art lagi senong, kibagentop ya kesenong Saidan bat kesenong tasor, kabadi kesenong jong uti orang ba ubala ja nagati kejeka kiwat mit bat sengi. La ruban kedau, bagajing bomla ban lap yau te orang ba kade kajing he jong ga namar kajing slap jur, bat kum juru kajing saw bat jing jengut jong ga kapen syam jinge bahai ki bat om syam lala ban ui ruam. Kumban syukdau kendiat bagi bahi ngasem rengkat bat kajing kersian ki beru syenong ban wat yau ba ebi nong sili om dai syu tang dagi kenta. Henry kila samit sendon ha kane hi keceka yo wan kapor bag kan kamduna. Henry namar kade ka ayom slap ka hagane keceka kam syam laduna bat kene kala pensyam jenge bha yaki ban labdin. Namar ka jingdon kam ki briu ban samit bat ki jingdon kam babon bat kam tam ka bam gadi. Kidkhot jong ngaseng KSU Nongpo Circle haka jingilam jong somla bayasan langkhar san lor ubadiu General Secretary kaseng na Nongpo Circle baru somla David Marwen ubadiu Education Secretary lembat kidkhot na Saidan Unit. Kilalit ban penpo ya ki marbam mardi syaki nong yiram bat ki bahaya ngasem ki basa mit bat sengi hagiti kejaka khamtam ka lok jong uba ebi kaba om syam lanang syu ban le Henry ka bala penlut por bajilade tang haki jing duai yalau jong uba e. Ta nakaliang jongi ka barsinong tumat mas pentip ki bahing ke kumbalaya tu kalau ba nyelayawan mi sini jadi melayawan mi sini telong nyelayap longkat sebayok bayok nyelay pen ngafun longsong sinong lewat iski kulit ngelap pentip kentahe nyelay sedang yawat nakaliang jongi bro arsinong ke buat kini ki sinong Saidan ki badon haniha euro ki layarap ini baik ba aksong senang nong tasor kilaya pesang ki man wat kat ba la ki lat man wat dei duduk tu gamit si ublei hadu mentas step ro ngipat lap kenya kamet yang ni urang ba man yarap man ya usene tamolong mo kiong ba namar ka jeng klain jago itu di bawah ketika tim joki gwawan long kim pala teh dan kalian jingi nang kerpat hiya ka polis banmen makin tahu mau kilat keleti mar mana kalian jingi ki pajba musnong ngila yelek kat bala banwat kenya kemet ringin aduk matang yang lam long nak kalian jingi di kerpat hi long ka bala man ki le sekin pha de ki expert mo kam biar kitar gi te bonong kumno ngi la syu phi bonong kani long ya mata heting dang sa ka umdum kai mari kamet palap mo ki palap te kim dei bong ba kumno gim ong ra ba umdan taga jing krai kai adu kata ki ni ong ba ki ki palap ki ba sa ya rep lang ki ba sa ya songkai lang bat ya kata singir ki ong ba dan marki nongrap mo yung kadon kata kajing ya
ya ba me di lang kan kata ya me pada yong ni la kam wong la kam buat jadi syong ba jengking isu bakla kam nor i ham aku tum ke jing tu je ke maki syong ro hatu ha jengking hajrong jengking pe hadu mata hi tempat yo ye nama palap di ni ke te nakaliang kajongi te la don kanu kalat lenti kentam naka government se makin erap lem ini pas nang ba nila ban yo no kin ni bro ada kidon kalat lenti ke ba ki la ban le kan mana kaliang jengi nila ye persang kat tu kat kabor ke mangila dari hadu matanya palap mo Rainbow of Sound Music Academy kepada Maubri Ripoy District kepada pelong Shisi and Shista Yero Halite Flower Higher Secondary School Maubri. Akhot kawar sang pahaban admission ye pi baro ki knaret pat ki balarong baro ki bakwa punya ijina jing tep shipang music but theory but practical. Hakani music school pin sayo shibor ki jing kai paper kum ka keyboard, guitar, onyx solfa, khasi traditional instruments, Indian classical vocal, drum but violin. Kani music school ki pelong ro street performance per ki music concert amal laos nam kum kadak man ailar ki khna ki bapulia kani music school makin simpan tah kiran san ban peni kisap ki pong di bagidan ipadiang sompai pi baro ki bakloi berban pulih agani music school ban tep khambanya sompa ban phone lagi number pulih sibun pidon kam nong shondor ne nong ringdor hakijing kawai jongpi ne kijing kendu sa kan mau jongpi phun shangi ngin penle mangi katkum ke jingkwa jongpi kador gababit la kadai mensi ne menmin pranyo lai ariwei sau iwei